Ya falu kami vai buat de zoya ita Yesu Keriso. Ba fa mansi lo balangi ama. Ba fa go sage hani amuni. Iyadu. Taro mari lo balangi sto badi berhuhuo. Ba minggu tanggal 2 Oktober 2022. Ni hala mori bazura ngenu Yeremia fazatelu. Ngabua feleziwa iru dobla ena. Imaen taro mari lo balangi. Tara tedewa anu managu ba foloi ya odo ande. Baidana bulu bala ande abolangu ande wangeraga bai kau ya bakata degu da utana bade degu ba ande udana dana le saat setu na bai bode de Yehova le sahori na wa hasu de dunia ero mahemolu bai fuli bohou abole bale farida ugo tanake gu Yehova iwa te degu ande ba khania udana dana sebuah de Yehova bazana tena khania bani asangalu ya iya sisa khinia tadana dana pamorifi ande ke Yehova lo hede iru kita mangande ita he amalo balangi fonano sonraga bazimane inotande edenaga mafononongo daroma limo bama ande kheu au gehede badade ma otohi abadade masuaya ba bolo kenoni baba maya mataro maliande yado Wawai tabade zaita Yesu Keriso Salom. Amaina maseba kezoaya. Tasuno lo balangi tadi sohagele. Ino tolai faluka ita baba munondo taro malinia bazi makande. Amaina balala baurida si Roma ba faluka luka mana ita ni fotei fangarengar ba tarasorasoi baba aurida ewaino fabebe lala bangarangara di rasoida so bangarangara da berba ambe sobuna ba akau de deda me ita ba fa alai de deda simana gina soita bangabale work fa makau silma etu fa bamotoda ba simana gina so wallahi ni aso gina boda udu sifatiu tede bale mena mana ba bole ka feka iramai masa bakaso aya o ya mana ngawale bangarang-arang andre bagulidan irege natarasoida bana faluka ita bano mangenu si bai dededa fa ala alai ita baba ngarang-arang kana aya bahiza baba nema uda ita samati hadiah zenangia tafalua simana gezalua baba aure genoni lo malangi Yeremia luono bagina ta idania andano Israeli soi ni fili lo walangi banua ni fili lo walangi bahiza amaino maseba kesuaya hana ba mayeno ngene Yeremia hana ba me ede de Yeremia bere me ila wa fenu lo walangi sai leto la alua la tema o Israeli Hadia baru ni falalo balangi bagi na tadau. Iduduga Yerusalem ba itibo dono Israeli ibe ibadama sama kau ya ira. Simana gilo balangi menos ay atagi de ama megi banuanya. Dai bala to lale mo fenu iya ber zinola falua banuanya. Hewa ay banua sa ni fili lo balangi dono Israeli. Banua pilihan lo malang ba bere melekera follow bere melekera follow taramai lo malang baba masih lo malang bada eba mufon lo malang negada jalu akhira bagina tada tekiko ira kerusakan moral alua baba orira kebobrokan iman panono Israeli alua akhira da eba hule no mangenu sibai de Yeremia abu tidak baba maiki banua lo palangi ada mehula si gagal iya hula si berhasil iya baba berenya baba ngai halu sino itu pada mania lo palangi andera amai nama masih bakesuaya baga mau daro mali lo palangi adre taila ba hebis sa pangarangara Yeremia hebis sa ngenu de dunia fana lo palangi baba ngenu da ama ina bada ifalua iya mangenu iya si fangande
bafa hadu ena tola faluka ia wa haka de zoaya baina tola faluka banua lo balangi andre wa haka de lo balangi rege bawang andre nia I andre sebaik lo balangi teretede unda o lo balangi teretede wa anu managu he wisa babodonya gu haleu oya wolohi oya wa amarasi fa anu managera era daun ni taigo genoni lo balangi bagi na tedaung andai da talifuse da masih bako zai ta Yesu keriso si mana itagi baba ori ade naso kheda naso ita baba ngada ade ba boy ta duho de deda ba boy ta etu e wana tunada ba boy taya sto bali tatana foda hisa ini baba ngada baba ngenu sesoya ita baba abu dede bada ta fuli ta sau e fana balangi ta andre ba abele ta andre kenya ba atua me aboto badede Yeremia me kita Romalia de me yo badai bada da utana bada debu ba andre udana dena le saitu na ba e bada de Yehova le sahori ba haka de nia ero mahemolu ba ifuli boho abele bale farai ama ina maseba kezoaya diaitande ta igla ina wasinanya ni huku lo balangi ita sinanya ta tema benu lo balangi bere ngabale zalada horus na ta falta baguridan oya mana zile tela ta amonia ya ita oya mana zile ta ila ta fodo ga maste de lo balangi buada amuatada tetapi fa umasi lo balangi bakhda ade leitehe na tekiko ita leitehe na ehu ita matrewa ga fuha irege ifuli ihaku si todo ita da oni raso Yeremia ade ewa aina babun sabole ifalua bambanuania namu fenu da tenga fenu babamu tenga fenu babange tu huku fa mate tetapi fenu lo malani ade ena soba mohoni ena soba malalini baba aure talo Israeli irege pada emege ifaduhu enoni soaya walu saituna wa ibua de Yehova walu sahuri wa ahaka de dunia ero mahemolu banua ba ifuli bohom siduhu amaina maseba kezoaya wa ero ma bohova o maszoaya bakhda ma itolo italo walang menevi no itolo walang ba mahemolu zui mamati ita wa itolo walang irege pada aboto pada deda ta ila tarasoi wale malu wa pada delo walang wale te bule wa haka de delo walang bakhda ada na talifus de masih bakzoaya bazi makhande hewai asese mana itande faluha itar gamuata sile faudu bazo masih delo walang ni faluada sehingga seringkali tabua lo walangi tersakiti bad wa aurida siroma bagamuatada tetapi ber mesahaku todo Yehova ya le ifalua benunya kheda andela talifus de maseba kezoaya ita Yesu keriso bada eta ila he visa ba masi zo aya silemu ay tufa bawa auri banuania he Yeremia hegeya ita bahegei 12 samati bakezoaya ita Yesu keriso ayat 25 megea maina maseba kezoaya yo sebuah todo Yehova bazana tenakania bani hasangan ya iya amaina maseba kezoaya bada eta ila famaduhu Yeremia ada wasile mamale watahisa lo alangi bakhda balemana isuluni kheda lalada namanya sadeduda simanu iya ba wa audita ande nalete bule ita ta olembai iya nalete bule ta alu iya nalete bule ita baba netena bakhnia ba ie wa odenya kheda ya leibe to sasa ita leibe abus bai dededa leibe ita bazo kali tede ifai gilo malangi lala
Baba me ekhda fonara dede. Baba me ekhda sinaya soguna khda. Baba me ekhda fa abele. Baba me ekhda fa oha dede. Bongi bama ekhe. Andre basi ma ekhande. Ya talifus na maseba kezu aya. Data hauge. Baba mareso fa orida. Ena usinuhu ya itande. Tobali itaniha sanatena ke Yehova. Sila tebula baba mati. Hena oya tobali folohi bagulidan. Hena oya tobali fangar-ngare bagulidan. Bahiza boy tarilo balang. Menoi fabu kheda mege wa ebua de Yehova. Ba niha sanatena khenia. Baito huge mege susu hinia tadana dana bangurifia de Yehova. Lehede-hede. Le fangurifi badana bu. Balo tebe ni be banyak bagulidan babang urip ita bayar de Yesu kerisoan ande khenia mana tuna ita khenia tadana dana ba hakdede khenia tadana dana ba wahudede khenia tadana dana bang urifi sirek dania faluha ita hobu ande moroi babai pada dunia amai nama seba kesuai ta Yesu keriso badaro mali lo balangi andre bazil tabaso Manesto bali tuho le manefa ambe ba umasi zo aya Sara nale tebulo ita babangande khania ramai na maseba zo aya le manefa ambe ba umasi zo aya nale tebulo ita babangande khania ande mo ita goi babangande ngande fana zo aya he baba umso dede he baba abu dede ta ande zo aya ena le mo etufa ya khus tedenya ita lemo etufa I omasira italo walang ibekhe dalo walang zinangea o khetada mafa o haudede bagulidan si dua le manefa amba wa masizo aya dua nale tebulo ita baba ngokhege ya iya dal mege jino iwa ba ayat dula efa tanah khegu Yehova iwa tedegu andre ba khenya dena amai na maseba keso aya atabali tatabali ita samukhege Yesu Keriso irege gedania to bali ni orifinia ita melalui fangan reda melalui fa ahateda baguloa bangandre to bali samukhege Yesu Keriso ita batu bali gei ni orifilo balangi ita to bali gini ni roroge lo balangi ita nano tau khege iya baba ogita ande da mege Yeremia ande enoniso aya ibali tanah khenia lo balangi ande samorifi me habada so gumbu hobu silema etufa telu le manefa amba baba masiso aya telu nale tebula ita baba no tanah khenia amai no maseba kesu aya fana tena ande samba fangarode de iya irege lete bule ita baba mati bakazo aya ita Yesu Keriso ande sitobali ni hakeriso da tabe fana tada ya zo aya ita Yesu Keriso baba oritan irege dania baba reda ulidana ande leire efa khuda wa abule leire efa khuda wa atua hena oya ngabale abu dada sifalu khairu ma'ekh ba nalete bulai tabaga matere wal walang ba fadu deda bai be ekhda hobu soaya bai famali tabaga makiko baba bule gafukha batatema bai bade dero walangi andre ba fa akhda denia irege dania ibe ekhda hobu sile mo etufa ya iya ba ohau dede fa omuso dede ba fanetena ba fale farei irege daus to bali miga zamati baba aure baba aso bagulitani iyado pangande itu so wagole tua Yesu daro malimosi no fa ya aga ba maande khu bali auri fama Yesu aya baso ambota genoni baba maema e bologa de tua Yesu ba ina fa bole ge hau ya daus ama ya aga bo ma baba malua ya iya sifautu bazamasi dauke iyado ya